Apakah Tuan Bos akan pulang ke Hong Kong untuk menghadiri anaknya ulang tahun? Dan aku juga memperkenalkan uang Indonesia ke orang-orang Hong Kong. Dan beginilah tanggapan orang Hong Kong tentang uang Indonesia yang TKW buat sendiri untuk anak majikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat onlineku. Kembali lagi ya bersama aku Mboga Samsul Jason, TKW Hongkong dan anak majikan. Ini adalah video part 2, lanjutan video yang kemarin ya. Bagi yang penasaran dengan video part 1-nya, silahkan kalian lihat di beranda YouTube aku yang gambarnya seperti ini ya, biar tahu awal ceritanya. Apakah Tuan Bos akan pulang ke Hong Kong untuk menghadiri anaknya ulang tahun? Simak videonya sampai akhir video ya sahabat onlineku, biar nggak gagal paham. Dan aku juga memperkenalkan uang Indonesia ke orang-orang Hong Kong. Dan beginilah tanggapan orang Hong Kong tentang uang Indonesia yang TKW buat sendiri untuk anak majikan. Alhamdulillah sahabat onlineku, tuh jadi kayak gini, udahlah. Yang penting nempel aja ya, karena banyak angin di luarnya. Kayak gini deh. Jadi jatuh. Perjuangan ya sahabat onlineku. Nah, dan disitunya, cing, tarang. Tuh, seperti ini sahabat onlineku. Ya, alhamdulillah segini juga ya. Pakai peralatan seadanya.冇得插喎，唔係啊，擺翻呢個旁邊得唔得啊？喺旁邊俾佢企唔得。唔係佢有冇窿篤落去都夠長咯，係有嘅，應該膠嚟㗎。好靚。係咯，有就 OK 啦，係咯，已經夠擺後邊。Satu orang nunggu di sana dan satu orang lagi nunggu di sini. Lihat keluar. Dilihat ke depan. Kakaknya. Detik-detik kakaknya datang. Deg-degan. Kakaknya yang ultah. Aku yang deg-degan. Nunggu nggak sabar. Hả? Leong goyan. Thank you mun hao hai ko to. Tangkan kaca ya. Kau sih. Oh. Wah. Siap-siap kakaknya. Sinh nhật快樂啊！Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật快樂家姐。三嬸同埋阿叔。好。11歲。係咪要開燈？係啊，開咗燈啦。好。睇嚟要出街喎，咁嘅樣。好污糟啊！兩個。一齊啊！隻手嘅。邊隻啊？有得邊隻？哇！呢啲嗰啲。家姐兩個家姐一齊影相先。不如影一邊影嗰個相。影咗張先得啦，等一陣先，等一陣幫家姐影啊。1、2、3。
ôi. Vậy nè. Rồi兩個快啲，前邊快啲。嚟啦，一齊你呢個影咗就。快啲先啦，有一陣我影張相先啊。樂樂嗰啲。企過去姐姐度啊，企過姐姐度，企過姐姐度一齊啊。家姐一邊望住，你望住呢度啊。係對住一二三，楊天樂望住，楊天樂，樂樂啲。一二三，再嚟多張，攬住家姐咯咯，攬住家姐咯，諗住啦。一二三。OK，好啦，我哋一齊啦，阿姐姐幫我哋影，幫我哋影阿樂樂過嚟，我同佢哋影一張先啦。係啦，唔係你同永兒影一張先。我哋一齊影一張，你影一張先。我呢邊啦，咁你都影。帶到嗰邊，我呢邊用呢張。好，你過嚟先，過嚟，一陣我哋先影。你過嚟啊！你楊依燕，過，我哋踎低。有啲細咯，去嗌啊，係去嗰隻喺媽咪嗰度，係啦，咁樣。OK。一二三，唔好先望我做乜？細佬，同你一齊影一張。哇，家姐踎低。係咪應該要美顏少少？佢因為個完信機真係咩咧？我嗰陣阿楊天樂你。好，你影咗未？係啊，影咗，我再影多張啦。俾嫲嫲同阿家姐影一張先。好靚啊！咁樣嫲嫲精神啲嘅。喂，我哋誒，樂樂，一齊。楊天樂快啲影相先啦！快啲啦！喂，一個一邊。我一邊企啊！一二三。係啦，好啦。樂真係啊，姐姐同阿。哦，好，等等。Taram. Tata影相啦。準備咗好耐啦，應該。你拎住啊。好。等一陣先啊。哎呀。我出嚟影都靚啊。擺喺入邊睇到啊嘛。係咯。係咩 ？OK，你係擺喺入邊睇到仲是但咯。你拎出嚟。係，我幫你影咗先。好易㗎。哎呀。下邊攞出嚟係嘛？等先。下邊咁樣攞啲好。係啊。No， 哎呀。No， 多謝。你咧嗰個卡哦，你咪送俾家姐喎，卡咧係咯。喂，楊天樂，你個頭冇喐啊，唔好行過嚟啊。過嚟。叫我手機嘢張。你手機咧？係呢個。Tering，我手震。係啊，阿心啊，你而家禮物啊送俾家姐啊。全部放先能夠影相。OK，兩張。OK，跟住你個包咧，佢話堅持要買個包。係啊。你個包咧，個禮物用佢錢買㗎。好靚啊！佢用佢錢買㗎，個扣啦。你踎低，你哋一齊影啊。咁呢啲揸住。我冇錯，揸俾佢影佢嗰個先。哦好。佢嗰個係啦。OK，仲有張卡嘅，佢就寫咗張卡片俾你㗎。佢話一定要買呢個俾你喎，佢會自己話㗎。佢用佢錢嚟㗎。好啦。哇，係呢個。係啊，佢中意嘅。仲有呢個都係用佢錢買㗎。OK，我冇手啦。攬住啦，你攬住啦，俾家姐係啦，幫你影啦。哇！行到邊位買禮物俾家姐，買禮物俾家姐就咁啦。OK，好靚啦，用佢手機影係呢個。好啦。咁得啦。用手機影。用手機幫你影禮物同埋包包先，你拎住啦，係啦。你送禮物俾家姐係咪？仲有你俾啲咩家姐啊？係啊，佢。係啦。你影咗大合照啦，禮物。係啊。呢度，家姐。係啊。家姐，你去啲禮物擺呢度。係得啦。或者用醫院嗰個切簽嗰個咯。你都影一張咯。咁家姐坐低喺呢度咯。大家好。好啦，你去踎喺呢個位，跟住咧。係啊，坐低，我錄定床單啦。哎呀，唔好啊！
你電話咧，你電話影。過嚟喺邊度啊？真係好高啲啊！哎呀，叮叮叮叮叮叮，頭先係咯，頭先係喺呢度喎。唔使啦，因為你中意嘅嘢，咁咪買呢啲差唔多呢啲小白咯。佢成個乜都有咯。嚟啦，顏色哦，同你件衫好襯喎。係啊，好靚，好點樣？咁多食光。唔該，等時啦。你睇下你天到死打我啊！再嚟啊！1、2、3，誒，唔好制玩，唔好喐到姐姐影相。你睇得唔得？睇下，係啊，係啊，係啊，得啦，我睇得得。麻麻地得。就影好，好。咪叫你哋唔好喐姐姐咯，咁都影得唔靚咯。啊！女仔都係咁噶啦，嫲嫲，女仔都係一樣。係啊，你嗱見多啲。真係啊！得啦，過嚟，過嚟，過嚟，真係啊！我哋呢個冇閂機噶，有啲冇閂啊？有啊，刪咗噶啦。有啊，佢冇閂先影。有啊，有啊，等我先有。係咁樣都靚啲，呢排靚過嗰個。冇過嚟啊，細佬。一陣啊，baby baby 冇喐啊！咁樣會唔會靚啲啊？因為自拍對正會靚好多。好熱啊！今年咧，我肥到啲都有啲尖尖，唔緊要啦。肥濕濕都有啲尖尖，肥家姐都有啲尖尖，你見到我媽媽咧肥有啲尖尖，好靚㗎呢到媽媽生日。我唔使嘅，你得噶啦。係入邊有咩事啊？冇啊，入邊冇咩事個，呢個新嘅未去㗎咋。Katanya nanya, berapa katanya uangnya? 細嘅喎。係啊，wah, nggak keburu ini, lapar ini, lapar ini dua orang ini, laparnya, nah, dua orang ini lapar ini, tuh, udah ngwali di longko, tuh, nah, Liti longko yan, udah ngwa, udah ngwa, udah ya. 有佢咧年紀大㗎，佢咩係佢哋㗎，所以同你講其他200幾幾嗰個咧200係咯，食雞蛋喎，食雞蛋喎，又要係啊，冇得嚟係，我問咗㗎啦。家姐一齊22之後咧24係咪？26四唔好，我唔可以係咪啊一定要一粒。 28食一隻，食完，啱啱等隻雞蛋。係咯，就好靚喎。阿樂樂，你哋阿樂樂有冇攞啊？鐵球啊？誒，快啲，揸一個影相，快啲。哦係喎，食嘢先啦。哦係喎，thank you thank you。先姑食嘢。佢哋喺度，喺邊度啊？過嚟呢度，過嚟呢度，阿永兒喺呢度咯。邊度？咁嗰邊俾你坐啦。唔該晒。呢個拎走啊。好啊。係啊，手買嗰時。阿永兒要睇住我哋喺邊度喎？你揾好地方先喎。前邊啊嘛。啊，即係前邊啦，我同媽媽一齊坐。家姐呢個要高啲係咪？得啦，OK 喎，我知啦。家姐要影得晒喎。家姐同我一齊。喺嗰度咯，家姐喺嗰度咯。有，就係咯，就咁樣咯。好，1、2、3，開始啦。 8、七、 6、5。都影咗啦。你睇下先，睇得唔得先？得唔得啊？擔心你擺好 pose，擔心你 hold 住，你 hold 住啊！你冇喐啊！係咯係啊。
做咁樣啦，baby 啊，做咁樣咪得咯，做咁樣啊，深深啊嘛，喺呢度深深啊嘛，做嚟，你擺後邊啦。擺呢度，擺呢個位置先空空。唔緊要，你擺啦，唔緊自己擺啊，擺得啦，好啦，望住，要。第一十九八三，hold 住啊，你哋兩個。四三二咪一嗰個唔完嘅。OK，冇啊。喂，遮住咗你個波波，你哋兩個。嗰啲咯，你哋唔好講嘢啊！你哋兩個冇喐啊！呢啲唔係1、2、3、4係咯啲夠。燒得㗎啦，燒得㗎啦，OK，你哋兩個坐喺度冇喐先，係啊，OK，唔好講嘢，冇遮住啊，冇遮住啊！你哋兩個波波。OK。唉，樂樂又遮住個蛋糕。唉，是但啦。是但啦，OK。你聲音都 OK。Check the mic and make sure it sound right, boys.